Ghana adesimama onyunu adwo takrabwa akokọ wapene dabre wo akyerebe no eso no anwumre no nsia abo adesimama yama munyina mo adwo amamakwa aba edeba agiatumu kasa fidie wo apoama ntamu Ahenkan 3.3 FM so ene yasinkonya achem aboabo ena kasa fidie ebutuo maame akuafra koma batampa studios ene yasi enkonyan ensema wodo ensentofo ada Roma watena kwadwo apa Kasiebo de mako atifi aba na afo apoani atoye titim agu kata eso ene edimu nkyeremu ennam yi ensam na de simama dodo na ena asisi acha otwe hunwi na so de aye osamufo asamwen eno ene dika na sevata se waso atimu enkyeremu ensam no de di Kasiebo makote no abi ene se ayade se asoya mo na hwa abato dwumade ne totoya so akyeremu se amanyako maako bese dunsu bi omo Ghana ha omo so mo nsem bi ka kyere wonom na nsam no editie na edisa otim nkyeremu nso ampenifo bi ya womo Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia atena ye ababontin kyese de ko so anam so mo wura dubuan ko bo Dr. Bawumia dinu wom so ababe kasa fa na wo eye opanyina wono ana ya wasoafo a wose eye state ni dwumade ntotoya so ewo eye finance ministry no akache owura dubu ahen pamu amampanyini apamu no de na free eye na stra ye wonom no nam so bi dom kasia ewo mra sebadwafie wonma ba be kasa no mo kasa no ene sen Madam Mary Ada ade atudwa se aban si okwa che galamse ene afi corruption nazo corruption okwa che de bia kasa nko a onye bibi emeyehu na Anas arime yaw Anas eye ensamtwani mapa awano de odo nsamadu asukopa na wode eye ensama oduo de aba wo chemsa galamse nkrofo bi ubomu endisam no kase akurampo ogusu ani eja wo yi bi de kire akrofo mu ubomu no yiyi wo mo kire na onse owura tasa dubu ahen ne wo kakra bi eba mu ono opanyini bi akasa we kura de ono ya maame na nani de aden no odisa mefra na opanyini na wase Anas arime yaw owo nsem bi ka kire no papa ensam no yedenam sanso ana national service personnel womo adi atudwa se saban no anhwa mpagya womo ala womo a womo ebeyo ye kire adesimama ensam wei ani afoforo bi ana eka ho a anwumire yi yadimu enkyeremu eden baba som wo abusuafo na momo no ayade asa aboafo bi ada Roma ana mo enkakra dia beba metete kusempo ne akeka dia boma yede Kasiebo ede esom wo sanse kwancha dia fe yede sika ana eyo enu nti Ochima Development Association SM kancho asabo modern na bra na fa ho ebehyambi ne nyina ya moa empre Ochima nkoso ene ne mpunto ne nkanko na ekwan befa so betimi do ho ahyam ene omudwumade na omtoto omtiri mo pono omagina sidie nyina no Kasiebo twaguo no mede batu dwa enso ede amawo apomden yade hu ehia pa enti ema yade ka wonto yade mpaso wa bla Jubilee Hospital wa bepiem wa chimamu na ebresem no yebenya ntobase abobom akyerɛw ɛyɛ yade awodo a mudi wudwuma ɛna omudwuma die sɛ dese bi enso ɛteɛ ɛna afei Ahenkan 93.3 FM marketing department enso ɛse bra na yɛ ndidwa Bimpoma Plaza Hotel B Plaza Hotel ɛboaso yase ne ɛwosika famu Alhaji Hankuri Enterprise wɔn discount to yɛti sa akwadadom osua nante ama Kasiebo ɛbɛ akwamu sɛ de adwenkan ne kase ne twagu live Facebook ni YouTube trawadwen ana afafa 0594 841044 0494841044 akenkan fo beti enka ye mekwaku anin kusi buadumene adwen pa hene kofi mensa adwene papa na papa endi wani mukan adesimama information center Saudi de suai ada Roma warum eboa makasiebo no emu atre ewo epoama ntamburu mantama santema ntamo Ghana ni ntwo eni ntwa sa enso emu Ahenkan 93.3 FM Ahenkan Kasiebo ye bomua ya jibebia anuti Kasiebo emu bati anka ewo
time information center achim asanteman kwasi apia online radio ewo asanteman temu kumase Aluma Suta Information Center ewo jiweni kwanta God's First Information Center achim betnase Alternative Information Center Yawsero Kanyame Information Center ewo achim achikrum Cooperative Information Center ewo achekrum Die yesu tumi ye information center ewo achim dwaha Awurade na ye information center achim apreku Gode wa eboafu Kojo Kumi eye David Ba Information Center Dimpa Information Center achim asane Kosiewa ewa kosiewa krom Osono Information Center ewo achim esam Abnaseman Information Center wachim abnase Nyame hine Information Center wachim ofosukrum Ena Nyame Asam Information Center wo achim krobase eye nida so ne Awurade Prince of Peace ewa Strasi Somoa Heba Information Center so asom se twitwe ewo achim dan Intiamoa Junction Peace Information Center wo Kokobe Eno Sewa Information Center ewo achim anyina se Kusam Information Center wachim achiase Keka no krobo eye Adom Information Center Peace Infobiz Watakrasi Tokuya Ebutu achim odumase Adwempa Information Center Ojinanko Jama North Chidom Information Center ewo achim adubiase Bono Mantemu Abapa Information Center Goka Sumnyame Information Center eye Chirimenken Nyankuma ase eye Nanapia Information Center Dai Kingdom Come a police level Asioko Jama no Bono Mantemu eye Duaba Information Center Mo piafo se oje pene ni nya otwan honhom a wotwan yan eme de wonum so samba ede ema wo mo afe petakrai na efe yi wasum yansam no emu nkyeremu enie ekwan ni mu atena de himama ye ne ye kro no na yesa ensam no ase a ye de free eye amanyosam ensoso emu na se atiefo awia pamtubla kan kasebo no motwebe mu kasafdie na muti akan kasebo awia pamtubla mu no ya de basommo esa enkrata bi frima mpanyin na nadankwa akufado akache apie acha sensem no mu nkyeremu nyina ne se eye opanya ya boni din okọ asom na hwezi kasam to ya so a wono eye osoafo a wo hwe eye state ni dwumadie ntoto ya eso ya so man no se de yesi kasam ya dwumadie awodo aye din nyina se bi kọ no wono anana ehwe so ede maye ne eno eye owura eye Charles Adu Buahin na ensam no na mampanyine echemu se yade se watete se ensam bi na mmonte so kyeremu se eye anasa reme yaw anasa wono eye ensam training mapa ewo makonko ganam yanom no wotemu se yade se opanyini ano eye owura Charles Adu Buahin aso de mampanyine abede che Dr. Alhaji Mahmoud Bawumia wode ni din agye adam die bi ai wode ni dim agye Bible bi a chese ha dwene bebre entina na do dankwa akufado chese ne krata ni mu no won pen toto mpene no abia opanyini eye owura Charles Adu Buahin won twene won ensi nchen anaso won firi eye asoye ho na agya won nsam no soso no yempemu efam sibere ne yenhwe mu sade ebe ya betumi so aboa sanso on na dankwa akufado akase na amammu pa de keta ahye dwumde kaka ne proye won soso na enkata ne ba bonte so ewiye no ene wawa ne tuaga na asem bia bape na ne ya ho na paso so womofo a wakonguna makoku enam ne aba no ya ho na paso sa na obi atitibiwe na enam so bi okopiemu ewo emra sebedwafia eye dom kasia na wo ho no manase dom tetrete no majority kokos no eno mo de atodwa kyerem se wonom ka kyere Ghana mampan na nadan kwa kufado ewo mu se an wapamo eye owura Charles Adu Buahin de na so eno enkyere se wonom dom ketwa no emla bi ba mo ba bonte be ka se yampam osofo sikasam to ya so na bede kyire no eno na mampanyine ye no da bi esan se weni sankanya nas ne kofa sansem wedi ba ya ekopanyin oda so tiwo se mampanyine pese wo kyere se edom kase no mo nsam a omo so de batu dwachem se opanyine yampam no eno so na wagina ede aka hu bi no ode apam eye owura Charles Adu Buahin de a ene animanimu ya owura kinoforiata won so ompam no nka ho so pam ne ka ho de na kyese wei adadi pefese o modom kase no na sebe dwafie no na nadan kwa kufa do ayo makoma so de sede ede ama won mo na sa ensam we nyina no wabro mo ade tudwa no na kyese enya agro won mani abre pa omonam owura andi eye kwame apia kubi wano yamla sebe dwane de ma de shomo eye asante akemnof abato empesua so ana kyese wono ede sansem ade tudwa ekyere mu se wo mo dia mo nsem nya ba ko pe sisi ano eye ade se owura Charles Adu Buahin wona akro nasi kwa so kọ
aka eye owura kenoforiata animanimu ya mfiti sabre ya kwapem watra no pakei na nkata foforo so asu ada ya kenoforiata ya pam no ose akoba ne saade a na chesi dedede na ewo kromu no ene no ebebra fom majority caucus ya sema ya kan na no na edu ho no company ya na ensem se kan miru dan kan ba ko pe na se nyame adum na company ya ba ko no onye ho so be ba ko na ka se nipa bia no ho ne tupu no antia ikodo no anti se ewe du pasin so tie tupu na nkudu die bi na so me pasa kwenya so ka kire yewra ofuriata se ono so onye the needful se ankobani sa yesi bia bubo tikino eno ani sa bubo aboba nti ye be ka kire wo mo anu hey kesi ni modini ayiri yo ayire papa we mlashebe dwani di madi sho mo asante achem north abato empesu so owura andi kwame apia kubi enu okire mu se eni abaye di botachi no enu an ye de bobo ba se kinoforiata no se o mi da me champiata o mi da mani eden se anase anche no kura na ono so ne de beba wa nkona enti anu mu nsem eno no adehimama na anas awremi yaw anas enne ni video se mi kezisi egusu wo mu yi wa Accra International Conference Center AICC wo mu gusu yi video no enne galamse economy na galamse economy anas awremi yaw na anas edeba no eno poni baby kakra bi eba bonten na baby kakra bi na eba bonten no eno na Minister of State owo asia wonom hwe Ghana esikasem so Owura Charles Edubu ahin na no ko bom mu pa ya oji sika bi de no te galamse wo mu na nim hu bi ene ba ya no okọ se de adwen kan no aban yinadi wayinadi na video ni mu na Owura Charles Edubu ahin bubobo din bi yakoti Dr. Alhaji Mahmoud Bauma vice president yakoti ni din na we nam so ama economic advisor osanso yakasama former vice president Dr. Gideon Buakun ababontin trese on kai bretwama Owura Charles Edubu ahin ba Dr. Baumia nchen enen be hyakukuamu din komo on kai da cropotin bibia san ensi osi Dr. Baumia mpo on tane Owura Charles Edubu ahin eni hyemu ndin komo wo mu be hia na bia o mako PMT meeting bi ena mako akodi hyemu on tane ni ndi kukuamu asem no santo ne nsam so ka biam se nyame anum ne kranie asensem bo no Owura Charles Edubu ahin kekan ya azo no ankaso wo hu se de obesi akra no hu ye ena obeso piansam eto Dr. Baumia so anesa keke no kire se we ya akobasa no omanfo beka bebre acheche nsem bebre na o se Owura Charles Edubu ahin enye ono na ebe gina Dr. Baumia so ana one ne bekasa amanaji bibia tum abedada no osikasem bi da bi Owura Buakun eto ne nsam so de bad so se ebiem asem abei wọ́n de comma special prosecutor na waye mu hwemu doko na ne kofal bayina no wode abetudwa. I don't remember the last time Charles had a private conversation with the vice president apart from coming for EMT meeting. If indeed he said so, then probably he was seeking favors from people, or it could have as well be a political grandstand. It's not the vice president who takes the ultimate decision. He thinks in his mind, as he said, that if everything that has been accounted for by Anas is the case, then he thinks the minister didn't organize himself well or conduct himself well and should be summarily dismissed and investigated. But we know the law prosecutor is there, the police is there, the CID is there. Thankfully, the president has also issued a statement or acted to, release Mr. Charles Edubu ahin of his position. The other aspect of it is what the vice president calls for full-blown investigation into this, and I'm sure by now already people have prompted a special prosecutor to take action on that. Ebusiani amuti ye oye economic advisor osanso kasema for penima Dr. Alhaji Mahmoud Baumia vice president Dr. Gideon Buakun ena motene nkamo na efraba ana yedie adeshima manu nti empempe die anas de asemabo anas de asembeba wode aba enchese nya agro yeso ebesi ne koso ne awurawura mu a posa na kwamso ono agasa obedwo na enam so bi ama empempe no kasenso enkitaudie ni baako ede New Patriotic Party amanyoko no Hajia Salamatu Musa wano so kasa de atodwa kire mu se Anas areme ya Anas onas yes sebi mpraduasa wase a woyensam twani mapa wano de sebi o
secretary se dwum de kan ne prayer de dabi wone de Mr Perfect bibi bia ni ne ho eno no na wagye agyina mu no osole a enkrofo so eno ne nam eno watata enkrofo kyekere wono ma sebe mo gyadam de wose ya adwuma pa wakase nya adwuma pa anase adwuma bone a na ne wodada no ho dabi ya adwuma pa sase ne nyina timi boa ama o mane timi kyekere ma noma timi konkan nanso wose ade ba ko bia odwere wa wante ase ne se anas awe me ya anas ubeti ase an wade obi video aba obi akwaje dem de okwakoro video no na ase ya sheda pa ne ya plane ani ya sheda akotata obi ne edi sika ma no na afie ba wi ache ne ade aguni pa nanim ase wase we ye adam de obi nam ni ba bi na sika akotata no waji wi a wo se ase an me expose you me do baba bonten so waje adam de na tata nipa no wase anu nyina na yade a ono de ni susu na adwi mu no enye kwan papa so ye fa so edi hunu se sebio obi wode ne ho effort kitaise na dwumdie kankan ne proye enso emu eti anas ayom ya anas no ne strategy na wo wisu no wo so sesan kakra onye sachara yewom se weni ya saito saito ayi no wo wisu no method na wode to dwa biam tira mu se aye minister of state awo no ewa asom na hweska se to ne ndwumadie eso finance ministry ori acha sadubu ahenai enam ono anas ayom ya so a ne papa ya pam no sa video kro na waka no a wase ya papa ne giadam die ane ade no wase papa no anas fa full video mela mo ankotwitwa baabi enkozisi baabi so ane ade dabi on fa full video from beginning to ending kran to kran na ya nyina yamfo ya ni ekrota mansan ya fa momo akwahoma ya wi a ya atemamfo ne behu sa papa no wano ahwe na adam die wopene je pa ye behunu so wopene je behu na momokotwa ba bi kakra bi a ebia papa ne gisika ne pe ade ba no ama komo ni nyina ma wose akoba ne sana se ensam no yasisi bitrase na chese ne papa ye ne na ni ye ento no de adesade ne wosesa na asare me ya nas over full video no enso emfa mekere ganafo enina na they don't bring full story ni akokotwa na omde aba nti dia na course mo hyaase from the beginning to the end and say ye hu enti say mo hyaase say na dia na course nti say announce ma ye hu ahyaase no so do mo hyaase ansa na ye ginedi ba usori ya keke no wakokotwa eno ansa wo de sika ma me sala meji eno na utwa ba ye se ye hwese ye expose say sala eji sika dia na wo nya hwe no hwe mo kwa no de yi ma me opetimi dia ma me so sala jinsu ekura me na ye twa na me nima de koro ndan so ye timi for obi voice kura ya de koro be fi se dipa kwada kas na onyo no a entiane ne de omo ye hu ahyase no emfa nkwa ewiye ansa na ye gine di se ampa ania wedi wadarumo anasa me ya anasa msezi sia wani abre awa Accra International Conference Center na so we eya ensema MPP amanyokuo no kita wudie ni baako eno eya maame Hajia Salamatu Musa se yanka nkyere wo fa full video ni bra mekodwitwa ba bia afama wo wie ye no amananso wa Salamatu to ne kasa yaso ne wo kyere mu sai dia anasa me ya anasa eyeyi no kwasam ne se wonu mama bom tiri mu poso mu do musika beba Ghana ha eba ba ehye nwumadi awodu mu ama yeso yatimanya so fa so de abo aman ho bra no wo pam won anasa pam investors fund do mfiri Ghana ha esan se owura cha sadubu ahedie yi wode investors for bi na de years hwehwemu yi enti akoba ne saa isi anu pam investors for no enti ono de oka kire Ghana for pa said anase ye no me nyina ye mose sa ya de obi hu aka woso obi hu beka o na so de haw ebebre o man no akire sa se omo amdo musika ba be se adwuma mu ene ye no ma hodo mu ne se omo ma me no mi enu ebenya sika wo he ne de aboman hu bra 11 atua wo so huntua yi enti ebe de aboman hu bra enti ono so de no na wo wie ye no o kyerem sai e bia nkofo beka sai we ya ba ni sei amanyofo ya no mutete wankona afiri na kro ya no me soja agum na MPP fo na sabisabio omo de adamdie de omo panegie na bayi kitase dwumde kankan praye waso mbe kikasa na so do be so kam obi ate ase ne sei MPP aban no sabisabi mpradu asaka fracho omo kitase dwumde kankan praye enu omo afa dabi omo de omo timponya so omo ne betumi atumpon ama no ma atimi akọ nanim egu ye nim as for what no we no ade obi na ye ne deal what ase and the deal no mo ye say dem sika ye no ye pese ye hu president so one step aside thought ase into one step enye dey be investigation no kwaso a the me sure so na ase be frɛ no on for evidence nyina mbra na ehu baby e hye ase ekɔ ewie president ansa kana ka che so de free no betena me ho wo Jubilee House to say dem be mu ye Elvis Efia Ankra sa wo hu ye yini free on me ye dem be hye Jubilee House
so on betena na ase wo Jubilee House nti de pese ehu ne say me Anas so yes posum for yes it's good enya say obi tena ho no ma in the name of investors yes na obi kura hu a na ebe pamo omo de adwuma baba kurom ha nti sa yes adie no epesa odi animonyam hye because if it is true a disgrace to the nation investor bi kura eba kura da obesuro because ade na oye no there was no investor at the first place na investor bi eni ho one waka high obi so amra no meda na ho sa investor da monye na vice president no obi ye investment na una obakwa kwa lead Erade Nyankopon hu ye mobo wei aye ekitaodie ni mapa Adema New Patriotic Party amanyoko no Kosibro ni se communication team member ma me hajia Salamatu Musa ana de shima mote ye no ti Anas o pamu investors wate 11 no tua bi undua 11 no o za so be pamu investors de aka ho Anas we asa gunkrofo ani mase ma me Salamatu kasa wie ye no na NDC amanyoko ni kita odie ni ba ko so ta wan kona no hwe ma me sala saa no gusu no waka owie no so wawie ose amawie wawie asusom je odie na NDC wonu kita odie ni TT Katano ana oso kyeremu se ma me salama tunsem a hokikai no sebi mpradu asakafra cho woso obetimi agyina sasabonsam achi abonachi dompa wabro nim sasabonsam de ni tirim wudisem kwa ne wom won de ade papa de emfana fichire na so dia ma me salama tu kai de obetimi agyina bonsam achi abonachi dom aboa moma na sese to na ni kyeremu ni. Salah is one of the best communicators for MPP. I will clap for her. I mean, why are they defending the indefensible? So say obetimi defend clear evidence here. Sasabonsam wo hokra ni ye ko Yesu hokra obetimi defend. Fatima say she can defend the devil in front of the people. Because to this extent, Osanso can be say omo pay full video no. Nampacho say o miss match e wo DSTV a Oko channel 220 omo obi omo friend the highlights of the game. Highlights from we match na. Heavy. It's the goals that matters. Inti expose na aba no. Goals the I said. Sika ni wo fire oje. O si president man. Inti highlights of it no. Unsaka Yapon. Ano pepe ref Yapon. Watching the ball. No anu na zem di ani ho. Hey, Ghana man oh, ayo bendai. Wey aye national communication team member edema NDC amanyoko no ezu eyeza TT Katano ana de mama oteye no na dream dia nanso amanei Minister of State in charge of finance ministry anaso wo finance ministry Owura Charles Aduboin dream dia nanso ama enei wakofie no ena programs manager Emma Ghana Integrity Initiative Madam Mary A Ada Edia to just say, Dream Day ya debia, o mampeni na nadu dangwa kufado, April to me. O kai pa, onga yokro kai say, o mampeni na nadu, can't trace su people. Say, ono no nya ba be mbe yo mampeni pe. Obefa Anas kon yo faso, edidi ni juma do befa sa kwan so. No there two Dream Day ase. Ena afi, ono be, Dream Day pa na mamuom. Nya de obepene so ne apene so china. No se abro mampeni ba no. Na a dream dear otubon pe betiato form otubon pe ebetiato form nanso na nadu ba ye otubon pe na atare no otubon pe na atare no na no na Madam Mary Ada etre say abana kasa fa dream dear corruption wakasa fa ho saa ena metu ase mehwese mate so metu ase nanso se kasa berbe no wo mu hu hwe ana o chese eye kasa ne ye afi wo mu ntwa kasa no so na afi wo mu nya bibi me hu sampa ye bibi Anas ononkasa ubehu ano de abebom panyan na ese bibia se unsa mpa enhwemu koso empenfo ni abrepeso mutu bibia se nanso NPP aban de ono na beka so oba betu ase obefa Anas akonya no so Anas kwan no so no de atenetene tu drum di ase nanso ono ba yehu he onya he obi bibi mpu na nyana aka so mpam na ose no to no no he yentie Madam Mary Ada ne nsem ne nkyiremu
significant contribution when it comes to logistics and resources to propel action. I say so. We've been talking recently about the Office of the Special Prosecutor, who has not been given the needed resources to ensure that he is doing his work as he should. And it doesn't just end with him. The Shrajis, the Yokos, and others are not well resourced. And then you realize also that there are challenges with some of the issues apart from the resources, with how investigations are carried out and the tendency of interference when it comes to implementation of some of these investigations. And so when things like that happen and you continue to hear pronouncements of, oh, my people are not corrupt, if you have any issues, please come and provide them, then we can work with that. We know this president mentioned in his campaigns that all you need to do is to present an allegation and work will be done on it. And we agree that we should come with a little evidence. Let the state agencies do their work and allow them to conclusively take care of some of the issues that come up. Tiawa, Mami, Madam Mary Ada, Esanka Biem say, Ebium or Canwasa or Sansu Biem say, woman ye bibi abamayo sampa, abanania brepeso 2 dream diase, ye wure abania bibina one for na dream nasu, na yanso mo e won yemfa mo aban no, Osanka to so say, Timamfo emprempe nipa babo 30.1 million no. Ubie no mo wanya gidie wo aban NPP aban ono ankasa no di nsem na no akoyi nika se me ba betu drum di ase me be fa nas akonya no so de atuase no o se ehwe ntomafo no nni sa gidie no se aban ne betumi atu drum die ase. Without that, the rhetoric continues to reign, and we do not see the needed attention to the fight against corruption. When it is a firefighting approach, we achieve firefighting results. We douse the fire, and then we leave it at that, and then it comes up. So you see impunity reigning, and impunity to its highest being what we are seeing as a people. People are no longer afraid, and people's trust, if you have listened to and followed some of the surveys we have put out there, shows that the trust of the citizen of government fighting corruption is very low. It's moved from about 50 to about 70 something %, which is worrying and which we must all work towards changing. Eni amuti ye aye programs manager Emma Ghana Integrity Initiative Madam Mary Ada enono. Really say o born na do abaso kakra o. So aya de. See video ya no pa ya na ho nsem ba ya o yi ni pa no o wa ni ntempa azebriku na. So no answer no. O ma soja agu no so dada. Yes. See ma pa na ye dika soja agu no so dada. See empa mo no. Ti we ni sa be bom mu no. O ka so body later artist a won hwa so be ye hye. Ana tu anya nyina so. Nyina so ne de hin. Se de video ye ba oti. Oh. Se Ghana de ensem bebre ho ye hu video so no. Ya no kokwasa ayi die papa ya wokoma bribe ya MC yi do opa MC ya ewo jabi we so that sin nam ho no ma na asem ya koba sa enso ehun ba dia isi afa ayi pay bo attack jiskane but me we say no samanyofo ya omadwe so be na amanyosem beto o ma no abia vice president so a me no mo nya adwen because we video ni mu nsem na enya se bribe no wo gide akoma mampanyin the vice president too I say what the papa ni din na eje si wo hu I say scammers fo ibia omo di social media so a ebi di MPs fo din ni ade je krofo sikai sa na issue na ye o allege sa na issue ya ye enti emo amoye madwe se mo de vice president be fole ni ade no mo hu se de mo sim be ka no mu se de mo be sim aka no na was a vice president get appearance fee. Yeah, say hey, ana you ba quiz of your friend say. Chirabosu mo chirabosu mo se obeji consultation fee nti mo to ma no. Obi na get appearance fee na oje consultation fee awusu. Anisima me be to so kwanim. Na manfo adwe je ngusuwa na eba. Na eje kusuwa nse na obe ho nti me no. Baby am one me 4 eyes ni mitimi hu niye number no na ya mon testing for 0594 841044 0594 841044 o the fat text messenger
ebeba ena odi fa WhatsApp nso a ebeba ye WhatsApp line tino ya na odi afọ no mo piafo na yebaku yanim na pempem no kasa de amanyokuo mako du enso wo Ghana ha wo mani tuade hunu kase ne se wonom so da cha kwama bia no wo mo so ade hye ne mu anase kuo ne manim bi eba beye eye mampanyini wo Ghana ha na asom na hwe eye abato adwumadie ne ntoto ya so ade nka ta bia pie na ebi mu kire atete enya agoro ebi mu aso be yesi amanyokuo ne bi mu aso be yesi na nasere bo na asole a de na ya osole o se makua don komera no obi a na enya na nasere bo a we osina na senior was no eni eta waso na ti ai e bia na osusu ukuoi e bia na ukuoi asembeto won na ansana no ma yenko ochima development association fo aka chimrei na enei se de o man sibi mu ayehia no na no ma sibi eko no abusuafo se yenyina ya nya afamu de na kakra bia obi a wono amfa mane agika nsia ni ne ya ankasa temamufuo no ya yete aboabo ya yete odan ya ne yete asene ya ne yete krom ni ya ne yete agya wo anim sa de hyehye afa ya mpa kwa befa so ebetimi asanzu agum na ne ato so sabio mampanyini fra tran ho eno omra meso anoma ya wo mra no na ne kyesa ahye nyina ma nyina na kanso ai enuti ya nyina keka yensa ase Fountain Ghana series bra Ahenkan na di 3.3 FM na efa ba register na so be kan Ochima Development Association no enso enwo na be kan ya ho a wo 10 series no me pa cho bosumi bia no no abomade na do 10 series ne di aba ya keka di abom ya keka bom a bia odan ukopiem ota ho ba bia nkurai omu suku no sei ni akosiesie bia aboabo ye ni agana bia na ya beye bia asane wanom so adekro hia wonom no mususu eni bi omunya bi betimi abo mu kro so anima ba nyam no sabio ne yakọ ya yibi ne ya de akọ ya ma omo eno ene ye kyese ye kyekere wo man enu ti Ibrahim kana de 3.3 FM ya Fountain Ghana series libra ba peke o forms na fere kama na register na beka eye ekuo no enso enwo na ebia wo kyekere ba nche ye nto ebia wuntimi ntu anamon emma animanim ya me ha ho me pa to frem panyumfo na ene wono mo komo be kyerɛ kwa be fa so betimi do ho abeka ekuo yi ho 0594 467029 0594 467029 eno Ochima Development Association na ayalsabia de ehunhia yakopɔ bɔ nipadua no ohun se duru ba bia nipadua no be ye adwumaden ebebre so ahu yedidi ayenom nsusu de de a nipadua no be kuku ba bi anase ebeduru ba bi no na ne ho dodo no so ahu enu nti ayalsabia mapa ene abepiem ewo eye achimba mu eno nti agya so obia ho dodo no obɔkɔ no mpe omra na ne ho ode soro kokora ne ho ye de che first no mpo eye Jubilee Hospital na Jubilee Hospital ye adwuma da mu ni nyina don hiri bia ni sima bia obekọ bia no onom ebo adwuma wadre a chese enya agoro na se adu bepiem ya so ho no ma na se bia eje oto no ma obatum say yes bia ye do bekọ no na ye be hwe wo yade no anase wo be gya yarehwe no tum say yes ho no man kasa kranti mawo half of aye apomdema pa oba bagye no ai na me pache o laboratory so ho ne ye labs ye hwe moja mu ene sabio wajanan mu ojonso mu na ne nya timi aboa me hu yade potia sabio pese gini padua no enso ede eboso ye so wie na koba se wose ye mawo enura ye ntwere ma se kone koto ne ye mfa nkoton ma watwamene bo da bi ye hono ma no ye pharmacy ni bi hono ma ye twere ndo ni ma no na wo jiwo enuro kama na timi aboa me pache antenatal care wafa fro oba bomodien neko eye Jubilee Hospital ye be hyew akosi ebra ye wo so be wo afa ho afa oba ye be mo apomde mapa akora no so nya apomde mapa na afiatimi aboa postnatal care eno so akora ne beto no ma enye na no ye hwese akora no ye betimi ahwe wo ne wo owofo no kosi bra ye bo sampa sisi ade akora na nkasa ne ho odin ye gyanema wo owofo na betimi ahwe no so ama no matimi akonkan ti akora no nyane obedie ahoodin famu se wose ye mawu wo so owofo so nimde ne nyina no ye de be ma kama ye wo theater ho ehon operations ahodo nyina no ye no enso so wo ne mo eti se koba sesebio wa pra no e wo se ye de huma bi wura widie ni mu e wo se ye de mpanie
bi rodra hunam ni mu e wo sesa bi odin sika bi kika ka wede na ne nyina no eye Jubilee Hospital oba ye benya to base ne ahwe kama na eye maternity no so ebi wo ho na ne nyina no ene se oba wafa afro na awo akan wo no mepa cho pemfo tutumirika ka kire on se mo nyina ba bia Jubilee Hospital no mfa unduru san se ho no muduru a Yakopon enam eye ono mo gi awo no eso ebeje wawo ama sabio wafa ho afa oba na enkoye se afi no abusuafo betia ne se oh ma me no ade ya ma me na firi makra ne tiase arehosem pa oh debi akra no yensan ka no ya na ha adwene ebi wo kra so mienu nyina timkeja ya na ha adwene na so Jubilee Hospital de asidan kanyame ebi nsida ebi nsu nsida tibomoden na ebra sanso na mpacho wani yade bia ni hu ha biara na ni yade de bia meka ya na ya pa kafra na so ko Jubilee Hospital na wonom so enhwewo ye wo abedwaku a wonom tufo ya nkyerɛkyerɛ ɛfa ya pomde mapa ho sɛ de be ya so ntimi na sɛ so yade bia maju ni padua no emfa emoso cancer unit no to be no so ye behwɛ na om so timi akyerɛkyerɛ kama ma no makonkan diabetes hypertension me ba cha yare boni enti ya hyɛ da apena hwɛ ye adiasi wono ma fiada pa ene nya to ba hwɛ yade mu di hu dwuma na so da ne pa ho ada bia ka hu bia no otimi ba oba so a ye behwɛ unwane bia bedi wo ya so ye bia no ɛho te ɛhu twa yopo wudi abem apomde mapa sanso ɛna apomde nsi achiba health insurance ɛyɛ adwuma insurance ne yɛ adwuma pa yɛ nyentoɔ metwetwe no bebre ma na afin be wi achi no akɔbɔ kasa susuro da bi aduro biara ne yade biara insurance no ɛkɔva bia no ye bɛyɛ ne sabepepe ɛde ama wo yatra ye no anya ira kwan wo free ɛyɛ odan ɛna wodu ani ɛkyerɛ mu aboaboa mepacho ɛyɛ amantra samso no so mekyerɛ amantra blege so no ma ɛna behu yɛ natana ye ɛyɛ onsabonkum so odan oba ɛyɛ aboaboa ɛyɛ onsabonkum so wo free ɛyɛ aboabo ɛna wo kɔ odan so a amantra blege so no ma so no ɛyɛ onsa nifa ɛso mepacho nkyeremu kase aburo me die so no wo frɛ ofrɛ kontabudie yi na waje kyeremu no ɛyɛ 0244 575799 0244 575799 and 0241 784645 0241 764645 Alhaji Hankuri Enterprise said then up so na auto e general goods and as provisions are uni how tutu ne school for ma 20 pound mo twa from na tonkwam mo de banchi abongum eh mo nyonkopa no mo hia no Alhaji Hankuri Enterprise general goods and provisions de krachi mame ewraba abaiwa odada de efo genuine one Alhaji Hankuri Enterprise jeden say e only wholesale sanse retail na retail for no ko tired mat said ye wutuna TF pam Alhaji Hankuri Enterprise emo ne boye din hwan amanga ono ntempo Milo asichire soboti milk solution tape coil eden pa na op anwa nini na ebusu se tam eye general goods dia oni problem ene bia bia so pa supermarket eno ntiko na kototo provisions ene wo general goods every Alhaji Hankuri Enterprise achimudan opportunity bank no ene South Brimwa bank no oshomu finfi pe baby a coastal no wana 0245 447 138 0245 447 138 now ne Alhaji Hankuri Enterprise Edins also B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel Esimi kanto so de oho ebo dan eni nimpotema the right standard competent placer e so de oho no ekoto eye B Plaza Hotel fane koho no anko fili environment no now so ju dimpa owe eyesi ahunya dimpa owe eyesi ahunya mesisu bie amon ti uye bibia fatu trim se bibia mu no obema udin no aye papa ten ahunya sika ne ade a obenya no enkoe pepe o yade ma ho nte na nipa abodimpa enu ti se program bia wale abedinto eye bibia boda anempo nye program bi no wo bia ba onche ope bia koda na sum badwuna ne bambon sem gira ne naso a the right place eye B Plaza Hotel Bimpoma Plaza Hotel enu no eden obaji bia no home appliances bia bi wom edan bia nso ejade ebata ho nti eye option wa benwa waduane anomo no amawo wo mo ni problem bia security system eye tight
sanso ena ba ayi eba ne bia obe park o car uni problem kra light e ho abribia me patro hye no so say B Plaza Hotel ewo dan a efa nipa makoma kwa duasa enti companies ene dwumekuo bi mo pa bi akodi nhemu a air conditioner ho obi ntimo asem ebeboa mo pa monko ne bonso eda fom ema ne hwehwan eho ye neat kama na so ne bo eda fom pa obesum nipa me patro atem dan MTT di kwan so a bomodia frɛ 0249 855 396 0249 855 396 and 0243 118 500 0243 118 500 B Plaza Hotel no na uye businessman uye ankra ana abanyuma bi mode segment bi abeka mu dwumadie ho mode ofan bi aba ana mo pese mu body room manfo tia the right place ene Ahenkan 93.3 FM aha ena mekanfo ama say uye businessman ana de bia o pese o kan wasem e won framam advert eden bibi bia promotional eden yo Ahenkan 93.3 FM enu ntime marketing manager number chow free bobo no save bibia ni a frene keke 0244 290093 0244 290093 na wone no edin sawoso Adishimama ya toa eye anwumere no sia Ahenkan Kasiebo ne so akọ eye jananim ewo sefofro enso emu mo piafo na ye ko eye asoye a wonom anahwe abato adwumadie ne ntotoye eso mekire electoral commission EC ene twantewa de fra wonemo na wonom de ensema wodo de ababeto dwa ensema wodo omo eka nyina no wonom ekire mu ese sadia dada no wonom eta konkunyasie no omoto adwene na afi no mo ne eya amanyoku awodo a ewo makoko gana mu yanom sinkonya ahwe akwa mafa so a omo enso betimi ahwe ama bato susu anso no da bia betimi akoboko enso de amaye no wotiase iPark meeting na bia akoso na ekwanso na ginasidi a wonom ekosi ya enie de dika ma membo list we mfa mawo amanyoku adidi so yi wote wonka na waje so president said dia mame wa ha na eye United Progressive Party UPP wonom eye odikene du omanim kan United Front Party UFP wonom so ka ho afe eye Democratic Freedom Party DFP eye National Reform Party NRP Reform Patriotic Democrat wonom so eka ho afe eye Democratic People's Party DPP United Development System Party wonom so ka ho every Ghanaian living everywhere wonom so tuamu bi amanyokuo Yes People Party YPP wonom so ho United Ghana Movement UGM wonom so tuamu New Vision Party NVP wonom so ka ho Ghana Democratic Republican Party wonom so wombi afe Ghana National Party JNP Power United Party PUP People's Action Party PAP United Resolution Party wonom so ka ho na United Love Party nti amanyoku ayukika wonom bom a wanya sai makoma du nso meboa mo sa amanyoku makoma du ensuin abatu komisa kire mu sai wonom nkrata adi adanse so mo ya amanyofo wo Ghana hanom no wonom agye from nsam magye from nsam ani asi ade o maye den wonom kire mu sai dwuma o ma adie anase ginasidi o masie no wo hwe eya amamra abatu komisa didiri ndwumadie na wo hwe eya section 15 clause 3C na eno eya Political Parties Act 574 na eno eso no magina cheso omde si adisia omde ye adisia die na omse omde ka ba montene so be boss amanyoku yi nyina kokko ka kire wono ewo October bosom nda na to so du miensa eni du enso ne sei womo hwe se wono dwumadi amu edie no omama mra kuta wono no
omo entete aso omema omo krata sem bibia bededa na kwa mu kama ma no matimi akonkan na so saa amanyokoi omo bunu aguomasun omo anya de onom ehye wonom no te omo anya ne saa de a na ne ewosese de mra no ese no yede eto na ensem no mu kire mu ni nyina no abato commission no Wadinam Director of Electoral Service Department Dr. Srebuo Kwekuso and Odi PM Montreso ni mention said what church and semnimu edemayene. We have been in this democratic practice since 1992. That's about 30 years now. And the law is clear that if you form a political party, you should abide by the political party law. So we have the Political Party Act 2000 Act 574. That's governing the activities of the political parties. And one of the main requirements is that they should be operating offices at the districts, regions, and the national. So we have given them 30 years, and whether some of them are not complying with the law. So we have decided that those who are not complying, 30 years is enough for them to put their houses in order. So let's check those who are not complying with the law. Some of them cannot even be located. So there was an APAC meeting that we raised this issue. And we have always been complaining about the number of political parties in our system. Currently, before the cancellation, we were having 28 political parties, and we have about 15 new parties who are also trying to join the. So we want every party to go by the political party laws. Ghana de shimama opanyina wotene kan ukopiemu ewo eye asoya wamo enesua abato dwumade ntotoya so no ene Director of Electoral Service Department eno eye Dr. Srebuo Kweku ana adishimama wotene nka no si gumdi amamu akuadon konsu din nim akuadon ko din nim yate na yewie ne yewie kasia ne kura wasugusia wutie twagu pa ewo wati wasum wama ewie school powder any school saudo womo esum of man no ye fe womo national service for no efa bi woma ana womu ni nampo womu ye sei ebo womu yempa papa nti wama tiku a ye fe womo coalition of sovereign national service personnel na vice president Emma sa ekoi owura erekiabua ede ato edwase oni ni koni mani na womasem tiawa womasem ni nanso mo de tum penifo etua national service scheme no se enyame anu ni kro ne bosumi du a kakra ban de ma wom no esua eno ne 559 Ghana cedis na za 5.59 eno mo 6 million kro ndu eno owura erekiabua se de nyoma boa ye din se de nyoma pega se de skasem wa ye din se de ahokira bo mamu 5.5 de womo de ye den womo bre papa nti ena o mato mu din coalition of sovereign national service personnel vice president owura erekiabua kasa asemi se womo ma aban ne brikuma bi se wampega womo akati odema wana kakra odema womo busumi ne mu ampega nkosoro a womo ebetu atia wombe ye oyekire pa ede akire aban no nyame adom odinsem woni na tudwa na enumu enenne ye samtweni baako oboba ofori amanfo etena so ma dwumadie so de kotokuma yo etun safro wura Eric Yeboa ewa homa so eno no so ede saa semisa piso se you yetene saa enokre enchirimo odema yeni petition yede to aban nanim say yesre no say sene nyamum say na akoye den ntino ya allowance no onfe na ontua no promptly yakoba ni say so na yehu effect dia but ye interview ya boss no madam oware ya obetina see so kan ni say allowance no e mo plan ni say on be increase no more than 800 Ghana cedis na yempo yesu no up 1000 Ghana cedis no ntina ye she ni say ye nyanum keto ya afi no be omo NSS omo be receive bibi say 1000 cedis and I say above, but rather unfortunately 559 Nana almost so everything. What's the current economic crisis is and they are more 559 Ghana cedis. A crown say 200 cedis and I say 150 cedis. If you be rent you, if you move befa car and into no, I don't know tre senia yenya no more best at NSS your best of senia kobano no. Yes, language abano etati and say a demonstration. I know you go so ya can you boom. The first one and one chair and
yen ya ebe ko so ya ko fi me say ya was oye no obeye because one kasa na wo bet na achi so e man ya reshem say wo be increase se na ebe ya yen ho beton yen we aye vice president ma wọ́n ma wie school small man no aye fe wo national service foi wọ́n so mo brenti edin a wọ́n de ato mo so aye coalition of suffering national service personnel Owura Eric Yebua vice president and I'm telling no amza manfo adwen kire ho omo de omo bre mumu national service for no omo bre pa enya agro nti aban nye nhwe no won hwe wo no mo na ono mo mobo edin sa bre mu pa na etua oka ayi 5.5 omo je say 5.59 okay 5 million 5 million and if take Ghana enye aban hwe na sa bre de no mo odin amanfo adwen kire na de bai na meko eye WhatsApp no me wi ameba SMS na fe kwakusi so de akọ eye Facebook no so na wese kofi ni kusi mechiamo anwumra yo eni age usuo Mami Salome niye oda Pentecost ya tenenka mfie mienu mimi kofi dem tenenka mfie mienu menim se kusi ata tenenka de a na yadase wade ba wie ya no na Amisco Spelele Kaswa Republic ana oso de afri ode abai o se AK onabo Hawa Kumsen toaso yate ana o se NDC fo aya mantam akandifo ya yiyi mo no wobom abaso ai na so momfa nche mutirim sia 2024 pa de se eyezu eyeza NDC abanye ko ba be di Ghana so biem de nde o so mon forget abasobode congratulations na ode mamu no nkire se mo betura be di nkunim afimpinu ne aduonu enan na so wobom abaso yate me de ammo mo ho na Dr. Brown Dr. Downblow mum kafra Dr. Downblow ena ode aba premsu apeusika ena o kire mu se ti man panyini sana otie wa hu ayi Ghana fo tie mu se pam Owura Charles Adubu ahen pam no na oman sikasem nyina ye waka ho ena oman sikasem nyina ye pam no no enu wan fi Ghana fo wanso wan fi Ghana fo utwi wani sebi kafra to panyina wayo no nu atwi dani na mmom akoba secretary se dwum de kankan ne proye wa ba bi panyufo bi hu wewura mu de udim ni kai na firi ho wose awurade Yakobon sa Ghana senkrofo bi asebi omo nyina oman hu ensa oso odwene wa wante ase we Dr. Downblow ena ono so di aba no asem a woka no so enukro ajakusi se enukre Ghana fo ka se wono ankasa ne nkra no nkrofo mo amra se bedwam ka se won pam Owura Charles Adubu ahen ene osofo skasem tutu yaso akinofori ata mampanyiri fiye wanye ena ayi omo sama option say ni papa mu nka Owura Adubu ahen ono an resign so anfi ba ko ba secretary se dwum de kankan ne prayer ba de wodim ni ka pam no na ya so nwene Ghana fo anti na kan am ka se wanya nyina so anana den na otwen sinna de otwen wanya no de otwen wanya no se de ohwe na nsakan na nsakan nya no pam no this is a Ghana for kinofori atabeko pa dia this one no so anase yini so krata anaye nyobi ma no so ngusu yi video mu yi anya o chira mo beti bi nsem wa no se o chira mo koso ntem beti nsem wa pa eyampo wa kanya sempa le zo ma ne dia ne ye kan dia bogos kura ya de ondie eyasem na akua mo abu aten abekuma central no de aba ana wo chira mu se Charles Adubu ahen ensam no wose sebi mpraduasa eyanim guasesem se yade pa se nokore pa se bapa no so akwaji sika ne pa de a eyanim guasesem pa no waye no ada na Ghana fo kora wose ada na bibifo kora pesika sa ani pesika se timi twan ani monyam ani de masika wose de ani yaje de ani yaje wose yarehosem no de ogidie se Dr. Mamudu Baumia vice president ono anu obi obetumi aboa MPP amoma breaking watchone fa ho say Adubu ahen ede ne be volley na yimuna damu die mu still papa no oda so obi a isabi obudi na di MPP animu kan a ebe boa pa ade amu ye isa mu bu MPP fo nyina bam mu bu MPP fo nyina bam mampanyini ya ono wa yo
so say wasofo no bu adwuma yate SMS no mame commerce a na sere body aba eno wo say Democrat People Republic of Achiase yate Democrat for yachiamo wo say Ghana wo say Ghana panda be pan ni Ghana for ye betime di no kura de ama ye ho ka ye betime di no kura ama ye ho unya die nyina wi na osaso agya de wo de kwaye dai wo de kwaye dai aw wo so ndi awre hosam kura ye ngwasesem na sere body abai na me ka na amanfo so de ba o me ko na amanfo de ba ma me hwe ho aso de nie we se na dan kwa kufa de me soro Ghana fo bre won mo bre dodo bomode na ye bibi fama ye wa tete no ma so ne ye komu hin ayen ye bo Samuel won so aso we mu da uruboi obebo da uru amho atete so ga jo se ti aso afo so kan ye wanfi na sisi odi aba ekom de Ghana fo petro aye bo aye den wo bete wo be kasa we se me chemo Ahenkan adwumafo mo bo adwumaden pa na no kwasem so oman no ye bre na wo sere na dan kwa kufa so won fixe oman no oman no so oye oye why obeye ni ye na owie no watia eye mole waso no ese achem biani ana afe ne papa tokro ketuam ana eye ne maame eye sister mama sister wasa mama bube kuye o yate achem biani ana onso di fra wode eba ye Steve o se Ghana yedi achira yenko kogusi Facebook metumi akode Steven Kwaku abwaje di free wabiaja amoaman o se oman mu aye di omanfo bi suna dan na tema oil refinery yensiesie na anya adwuma na emma yesidi enya nmonyam kakra investors no mbeba ne bedwu om kakra to mbeda ba o se identity o se sama kwan kra se Rose Minister entwa rotom mikin so abani hian to bwan kakra amana bonto ama ti se de omoji 11 tade na roto yatwam o se ono onti ase kra na emabunu no so wo sa ban ma kwayo yakono se de bebe twe wo no mawura kwayo mu na wo so atuma be sanse kua ene kuto man papa nini nam no so ochia Collins champon onipanua ochia ne pa baby obi anyankopon enhira no na tena na kwa mo aboaten Ablikuma Central aka Dr. Baumia is coming or say it is agreed that has led okay greedy. No greedy and on one train ye ti or say eyani bre and if you come jo baby onu we kra su kom sama na nya briska anya kom o anya kom ono na sema oka no obi asema oka ani bre ton ani bre enti o se ani bre pa na ama Owura Charles Adubu ahin akọ wie ni sa no ani bre pa na akọ wie ni sa no na kojo free body phones or the free adwuma ko say fantastic news always the best station. In fact, we are gradually seeing the good work NPP Ghanaians should still get hope in them. Now the kakra NPP all kopanti Ghana fonko so hwanumu and that will be eho yaw Isaac say Ahenkan FM ayiko good job ya da say ankoma foster say wo Achimansa district ayiribinu no no say yes otai asante hene o ka say o sa ban titu so se aban ene asoya worom hwe ekwayo nsem so se wom hwe nya ntotoye se de bia ekwayo no be pagya na mabru ne di omo nwuram wose wom nye pa na ebeboa papa ne di odi free of one side bi eba ye no edos ma memfa ensia wo amanka de enfa free me ye producer nwumre yi eye Kwabena Akim achem esubua de hye ba ko pe we na tade aso yo kada wo yi Nigeria Kwame Asante